Gözüne nazar. Sola vurun. Arka vurun. Sola vurun. Sola. Di pastori pasang, eta Maria di gore pasang. Уважаемые конкурсанты, конкурс прошел очень хорошо. Как уже сказал ваш учитель, в конкурсе вы показали свои умения, навыки, то, что вы подготовлены. Очень такой
можно сказать, трогательный конкурс прошел, патриотичный. Я очень довольна вами и надеюсь, что у вас в жизни все будет хорошо. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай өткізілген ел болашақ сарбаздың жас сарбаздар сайысында патриоттық әндер сайысында бірінші орынды иеленгені үшін 10-шы А сыныбы марапатталады. Сынау сайысында бірінші орынды иеленгені үшін Маяков Евгений марапатталады. Винтовка мен ату сайысында бірінші орынды иеленгені үшін Қуанышбаев Нұрдәулет марапатталады. Жас сарбаздар сайысында 3-ші орын иеленгені үшін 11-ші Б сынып марапатталады. 3-ші орын иеленгені үшін 10-ші Б командасы марапатталады. 10-ші орын иеленгені үшін 10-ші А командасы марапатталады. Бірінші орын иеленгені үшін 11-ші А сынып